Sang siluran tu pada di kamasailan puang atau puang Yesu. Si patuki ima kure semang alangan nolomat abina puang matua. Bilan na tontong takalasay. Tumintu pa kamesian na puang lako kaleta. Ondong pirakate allo baru na pa kamesian nomo puang matua lako kita. Dolo lata olaite lalan katuanta lanti allo. Ondong pirakalan pasan itu pasanan na tontong na patingayong ke puang matula ko kita lata basa tu surat madatun na puang may komita palaku pa tunduan tamas sambayang makure sumanga o puang bilan na tontong kami kamasilan mintu allo siya agan katuangki totemo o puang unnolete katuang baru lan allo baru tu mi kamasyangkan nila ko kami laki basa tu surat madatumi den no pa upuang ki tontong pasitende te katuang ki si turu lalam pa porayam mi pasake kan upuang mitarima kan melan na rampokan masambayang lan sangan na puang ki puang Yesu puang pela abang dosa sa kasalangki amin kadan na puang matua lam mi pa atole pasala sang pulo misang kamisa selaku ang kapitu lamu kamali tu puang kapenombammu sialan mintu allo lamu karituti tu apa na papasanang ko siya tu alu na pondok siya aturan na siya tu pepesan na belan na tu kamu misan tangnya na kami tu tangun tandai sia tangun tiro itu piada ana puang kapenombami tu kapasarayangan na sia lima mawatang na sia takia tiete na sia tanda kalian sia penggauran tumangkan na poga upuang lako Firaun datu Mesir lan Mesir sia lako mintu tondokona siapa na poga upuang lako sorodalu Mesir soladarang na sia keretana umba na kuah umpatu ubai wain na tasik kuah tu tau ya tomai tonna undin nula akomi sia umba na ko puang untalanan ni saya lako allo yate sia apa na poga ula ko kalemi lan padang pangalaran saya lako kasayami indete inan yate saya duka tu apa na poga ulah ko datan na Abiran anak na Eliab anak na Ruben yang tu umba na kuah menganga tu padang sia unnampeloi tu tau ya tomai sola tolan banonna sia tenda na semintu barang apanna tu na ba lanlu tangana mintu to Israel belan na mitiro mo tu penggauran tarampo tu mangka na pokok puang amin sang siluran tu pada di kamasailan puang tapong Yesu iyan ta tiru iti paapasan talo totemo nabengki pangadaran lendo paralunna untiro isule tu mintu agan sia mintu apal atau lai situru lalam paporan na pangamotulan lan katuanta lante pa basanta loto temo di patama sule lantangan atau Israel tu papakilala ulendui atoran na puang siya kana masero na puang iya to atupura na boko to Israel pembuda-buda mo di papakilalan tiyan na te panen tanga mapirang itu to Israel ia matona ditole lante papasanta kumua ia tu ungkatak upuang sia penombai puang lamenda di agan katuan to Israel belan na yan na tayo na susite inang lompolay salun na tu puang lan nukung to Israel landu kate papasanta esyudu solanasang di basa kumua buda tu tanda kalian mangkam na poko puang matua
Na ditiro duka tulan agan susi to kumua ya tu pua matua makuasa muira kana dikua ya tu bangsa Mesir ulen do Firaun datunna siamintu tong kabiri to Israel na poloina salunna na ukungi pua matua ya siare na pokok pua matua tu yan na to belanna nakamoray puang kumue to Israel la tontong na pakalabi ito saan na puwalan mintu agan siya lo katuan to temo yata kada na puamatu di palulako kita kumua yatu kita to mapatongan langan puamatua para luduka di tiro kumua yata selamat e jomai nakamasay miki puang di saading siya di tanda bilang itu mintu pak kaparo na lako kaleta di tiro duka tu tanda kalian tu tontong na pukok pumatulan mintu agan siya lo katonta iya mato na ditambay ki susi ton na pumatuan tambay to Israel na den nung pakalaabi isu de pumatua na den tontong kataku itlan mintu agan katuanta na den no pa kumua na ni pukok tuyan na to tontong ki menturu ulangan olo malabi na puang tontong ki pasitende itu mintu agan katuanta belanna tontong ki nakamesi puang alan katuanta den no pa na katuan susi temai la tontong umpang ke siam pakalabi puang dan mintu agan katuanta saya lakona to lipatu lakote muira ka kombongan solanasang sa siluran solanasang lan na tututemo buda-buda tu kara-kara me pamasusa apa la tonton duka dikilalai kumua ta na belan tampe ke puang muira kana tu agan lan katuanta tontong mabanda sia mintu agan katuan biasa diolai lalu kamalaman ta sia katang pakulian ta unnalay ta katuan niya te may komi tapatongan ni kumua ya tupuang inangala tontong niya ungkarang itu mintu pengkarangan malabi lan allo katuan ta amin may komi ta palaku patunduan tatole masambayang makuresumanga akan sule mati olo malabi miau puang bilan na mangko mukirang itu kadang milan ulendui sanga ulendui sura manatumi pasakke makan opuang kitontong pakalabi itu sanga milan lan mintu allo sia agan katuang ki lan tiatu laki patu lakote ma kudu sumanga kan opuang belanna tontong kan mi kamasei muirakan alan allo si agan katuang ki tontong kan ni opuang umbali-bali komisia tanguntur itu mintu perintah milan katuang ki lantiat to opuang ki pasambayangan tu dio na taumi lante kombongan tulan kamalaman belan na saki ki pasambayangan opuang tu dio na nyonya Mary Patongluan Angki, Ibu Alfrida Embong, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorci Tumembo, Diaken Cehadengen, Nyonya Mati Suru, Ibu Evi Rama, Bapak Teheran di Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakburu Lawal, Saudari Liliani, Nyonya Palimbunga, Bapak Nathan Sambo, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Reski Pagiling, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Ermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Anggrey, Penatuai, Nyonya Selvi B. Silambi, Nyonya Martin Balle,
Nyonya Damari Siri, Bapak Sugeng Priyatno, Bapak Martin Karangan, Ibu Ludia Arangan, Bapak Yakubus Pagiling, Ibu Pendeta Jumirni Kanuna, Diaken Nyonya Sartiana Robi, Saudari Erlin Simanjutak Ranggina, Nyonya Peter Tena, kemudian Bapak Dharma Delepadan dan Joshua, Bapak dan Ibu Lusito, Bapak Tonapa Tone Aaron, Ibu Peter Rama dan anak kekasih Ai, dan pira-pira pato opuang tu tak kisah abu isana tontong komyong kamasei opuang ben niat tu nane malai kesule angki tontong karamel itu pelayanan sia mintu sarak lantai kombongan di pasambayan duka opuang belana lampakan kamamandaran belana penyebaran virus opuang bengkan niat tu kini unti romanas sekumua muira kaki mabanda lante atu totemo belana yati virus apa tonton duka laki ti romanas sakumua tak mitampekan sa tontong kami kamasilan mintu agan ketuangki lante allo totemo opuang bengkan niat tu kini ungkanas itu pak kamasemi angki oleh te katuan lan katuan melo belan na puang tontong kamasikan pasake makan opuang pagari itu minta sola budangki mi tarimakan belan narampukan masambayang makurien sumanga langan olomi opuang umpotete sangan opuang ki puang Yesu puang pela abang dosa sa kasalangki amin.